Hello, viewers and subscribers. Welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Hello para bro, te hakan ka video na kalian ka junga nga koban reacts. Halor ki jingwi ka kubor. Ba omla ban kelai ka reservation policy. Ka reservation policy kan nek kumju. Kumban sepet kan mau ba hausnya jar arpolai. Na kalian jung ubarden presiden barang ba jung seng VP. Ula mi syakmat ban syak tangan yaladi. Na kamta ban dawa ban penbej, ban penkela, ban pentemai ya ka reservation policy. Nah kalian juga sorkar jela kalau tahu ada expert committee, ban review, ban kemi bnie, ban penkela ya ka reservation policy. Ndrei menta kalami ika kai phot ba omla ban penkela ya ka reservation policy kan ne kumju. Balai ka reservation policy kan nek kumju. Balai ka sit thungkam yaki garu kaya rengkat berki khasi janti. Yaki khasi janti na kaleng jongka sorkar kala khenlang. Kala plus lang. Kala combine lang. Te balai yaki khasi janti hi penyarengkat bat kipat garu. Kipat garu kilong ki bakham ritpat. Ladaya keren berngi ki khasi janti ni kham bun pat mangi balai yaki garu penyarengkat hakar kom thungkam bat ki khasi janti ki garu kidang ritpat ladaya keren berngi ki khasi janti te hakabede bat ka rekom thungkam ka bha thungkam lani ka reservation policy dei ban ai khambun ni ki khasi janti kan balai phi penbun ni ki garo kane ka jing bomla ban penkela ya ka reservation policy kadon chalender nomor balai ba unong elam ubah khlidu jeng ka jala meklaya umdei ujaj ber khasi jungi ki khasi jungi ki isi yau pardok persama jong kim kwa ban penlonghe yau pardok persama jelajong longhe ban dau ar pusau yau lai pun riu ki garo kidon tang ar pusau sit ki khasi janti jungi kidon hadu lai pun riu sit nrei longhe ban dau ar pusau yau lai pun riu ki khasi janti jungi kim yatali ki bisni lara longhe u pardok persama majong te perlok saya perkat bah lara pidang kwa bah kajaj benru khasi janti jungi kanang kiu kumta sada perkat bah ar hajar aku pra wat big pisah te perkat nagamta kalawe ki kun kiti junghi lara pidon ki kun kiti perkat cakap lawe jungi kun kiti junghi wajua big pisah gitu kibom dan kun su de kasyong akamon jungki lara ki big pisah ru kasyong akamon jungki nrai lara kidai gibru ki bastap kim dei su ban big jaka pisah ngidai banyak teli kum kajat beru ngin penjobet jaka we ka parti ngin raikut bet ngin penjobet jaka we ka parti kaba ngi ki pajba ngidang chania ngin penjobe tanga ka parti khasi janti be ngim trek su parti garo NPP ngin beratno ngin kick out ngim kwa su ya ka NPP bahkan rule hangne hajala meklaya jungi syagaro pat pithe buk ki development kadba sya khasi janti jungi pat tang khndiat syagaro pithe 90% ki development kat bahasane sya khasi janti jungi tang lai persen te filai su tu nem
ki parlo garo kilek gumno ukora sangma ulek gumno pila ya sempang emta ne pimpat sempang lara pimpat sempang penjob keput ya ka NPP sampai kajat ber khasi janti jongi kan gumno hakine ki senam ki basawan lara pidang i ya kajat ber khasi janti jongi penjob ya pardo persona majong penjob bet ya ka parti jong pardo persona majong wat bit ya ka parti kiwe ki parti kasi jungi lara kilet Shagaro Hills dang khambun unota banya ki parti kasi jungi ki parlo garo kimpediang ya ki parti kasi kimpediang hiru dang khambun vut unota banya ki babut ya ki parti kasi jungi kumta daya shaino nadumta daya syai daya pepang ka jingmut jing berkat ka jabing jeng pi haba pidon ki kun kiti to daya perkat nakam taka lawe ki kun kiti penjobe ceka parti jong ka jaj bener la jong ailat ba upardo persam jengi un long he long han un rule jeka jela jengi piu inem ukora sangma ule kumno ha assembly mta ya ka ILP ru umkwa satia banyak keren u aidau umkwa ya ka ILP te lada pidang penjob ya kumkine kino ngelam lada pidang ailat ya kumkine ki parti ki basu kwa ban nyon ben yangi ki bakwa ban pentron yangi ki pajba te kamut mangi kipat ba hadin kamut ngin sa sulong tang kita kin nong tong jongno re jongno kumba ong u sosotam melung sosotam ulai ilupa ula mudur pa hakapuar ba udang im udai bru bastad bha ban thau poetri ula deptip lupa ba hagawe kasngi mangi ki khasi jantie ni salong ki nong tong jongno re jongno kumta wat bichu ya kapisa klet no ya kapisa nrai tong nya teli kum kajat benreu khasi jantie khanriam upenar ubhoi war maram ulengam udai upat khasi bayar ngina teli lang kawe ngin penjob bet ya kawe ka parti khasi khnang ba mangi ki khasi jantie ngin yo ya kata ka hok kajungi mangi ngeladu no de ya ka hok namar nadu bathau ya ka jela hausnam khat khandai spa nyapar nadu bangi yo ya ka jela la jong hausnam khat khandai spa nyapar ki balam khmat ki de ki garo ki stabha ki atli kade ka jinya teli jongki kumta ya ka reservation policy nadu kato kasnam la kham penbun pa Shagaro ki penya kaju te bat ki khasi jantie te kamut la kham ai bun hagaro namar ngi ki khasi jantie ngi khambun tangba yangi ki penya kaju bat ki garo te kane te kalong inequality kamlong su equality kalong inequality kala long unequal kamlong su equality te daya perkhat bha wat jua bi kapisa lara phijo makana 3,000 10,000 tang singi kalalu nrai lada phi kamai da ka musab lajong kapisa ka khamne isya perkhat na kam ta ka lawe khun gifti wat ju bi ceka pisa namar ba kine ki parlo garo ki salak bha kane ka parti garo NPP kala men thabar the hangne hari khasi jantie jungi lada let ki parti kasi jungi Shagaro dang bun vut unota kata ngakren ka jinisa te warna me big pisa lada ai pisa warna trade
Lada fitre ru sistem dengan kapisa kembang arden tambah kavut pat haupra dengan penjawab hu arjar arpra dengan aila sisin hatu kumno ka parti VP kan sensar ya kan jela kan ini lada ka parti VP kamle kat kum ka jingkwa jing kipat ba kum tang hakan next election ngin kicks out ngin boycott ni kermen baka parti VP lada kipat ba pia penjob kumta kan ai kata ka jing sakri ka bahan na kamta jongi kipat ba ka parti VP na kalian ka jongi kipat ba ngi kermen ba kanom le siliang khmat yaki khasi jantie barki garur kumju to mangi khasi jantie in penjob be ya ka parti jong upardo bersama jong te parlok khuble sibun limbakan ka video ingin saya siam biang haki bay pergi video